Horas, selamat pagi. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paimay jalo hita, rigapan si ganupari batta bani sogoton. Pasadita hurta, martongko kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Nadop manramotkon daging pakon tundu nami. Mamasuhon pasu-pasu nagukan dear. Janah nadop makop-kop daging pakon tundu nami bani dasku bani panorang sogot nyarion. Ase torang yang uro papikiran nami boy yarusi hanami hatamuin. Amen. Bapak inang rigapan si ganupari bata bani sogot nyarion Rabu tanggal 6 Oktober 2020 sada ay mana tersurat bani Yohanes bindu 14 ayat sada nama katahon ulang matonjan uhur nima porsaya mahanima bani nay bata anjaha porsaya ma homa baku. Syair ni doding Haleluya nomor 354 ayat tuluai maka tahun ganggu niuhur tading main Yesus aroh roh hubamu say haposan kuma hatamu Yesus aroh bamu tongon anggodo maganggu uhur anggodo mabulisah gabeton jan mahita langi butuh kita ahasi bahenonta ay maasi ulang maton jan uhur nima adong tuluhata na ipasingat hubata marhiteon dari gapan panorang sogot nyarion ulang tonjan gati tumang ahap kon hita jana idopak kon hita halak na tonjan uhur ni siol tarolos siol pasalosehon bahkan lang tenang usihdo halak na si sonon songon gilumbang ni laut marhujay-hujon langadong hatenangon ay maase ulang tonjan magkatahon rosi pasingat kon hubata bahasa halak na totap ibagas tonjan niuhur ay mahalak na lang marhatotapan janah napaduahon ipaingat hubata ay mapasal uhur itaganupan nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus uhur ay mapusat kendali ibagas parguluhanta asi ang kudo masida uhur masida mahaganupan ay maase marhitekon ni uhur ipasingat renungan ta bani panorang suguton porini pe haganupan halak bulisah maningon do hapeni anggo hita sebagai halak na porsaya maningon tetap do hapeni hita mapertahankon hajong-jonganta sidolo makatahon lang tarbahin hita lang pusapurta lang sonay tene tapi selaku halak na porsaya tetap tuguh kita ibagas sa ganupan na masa sido pakononta ibagas guluta janah maningon marusahita janah ningon marpala-pala do hita ase ulang tonjan uhurta ibagas parguluhan taon artinya ay maningon monang do tunduita agepi galek akulata tapi tunduita maningon monang halani ibagas uhurta do tondui marhorja janah ulang tonjan uhur nima napatuluhon use patukuh kon hita bahasa hata nima hanima hita on siol patakaskon bahasa hita aima susian ni Tuhan Yesus maningon idingat hita do pake hajong-jonganta susian ni Tuhan Yesus asese do pitah apo-apo tumang anggo ihatahon Tuhan Yesus bata ulang tonjan uhur nima izin ihatahon hubata bani panorang suguton ulang tonjan uhur nima dingat kita ma susian ni Tuhan Yesus do kita nadoma terpilih tardilo janah nadop ipapasing Jesus
gabe susian ni. Ase porini pe sonaha begal ni pusok ni hur ni duniaon. Termasuk mahala ni kopit 10 siya on. Dong na maguan inang, maguan paramangon, maguan parinangon, maguan niomba, halani kopit 10 siya on. Anggo susian ni Tuhan Yesus maningon tetap guguh ay derando pangarusion apa pembotoh ni susian ni Tuhan Yesus pasal kuasa apa hidup ni uhur ni Tuhan Yesus ay maase susian ni Tuhan Yesus maningon do pateridah kon hasurungan ni marimbang halak nalegan halaniaha halani halak na porsay susian ni Tuhan Yesus lang mayup jana lang ipaturut Tuhan Yesus bonom ibagas situasi atape hasusahan nedok pakon ni ibagas parguluhan ni halaniaha halani adong do tambarni nini Tuhan Yesus porsaya bani naibata totu icondo nagabi gogoh bata porini ahape na mambain tonjan uhurta ibagas parguluhan taon dingat kita dongdo naibata artini ay porsaya hita bani naibata bahasa iya naibata na pasing bahasa iya naibata gok ibagas hapentaron bahasa iya naibata na gok ibagas kuasa iya naibata na bujur hubat taon napadua hon porsaya bani Tuhan Yesus totu Bapak inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo ihatahon porsaya mahani mahubaku porsaya hubani Tuhan Yesus artini ay mitor dingat hita jana lokot bani pardingata bahasa Tuhan Yesus do nadok padumuhon hita pakon naibata tanpa Tuhan Yesus tanpa pakop-kopon ni Tuhan Yesus soya doha ganupan onjolan ni haporsayaonta onjolan ni pangarapanta ibagas parguluhan taon ay maasi sonahita porsaya hubani naibata sonay mahumahita porsaya hubani Tuhan Yesus sonay mahita humani sanggah porsaya bani Tuhan Yesus gabe tambar na biking maay hubat taon halaniaha halani dingat mahita tongtong bani bagah ni naibata bahasa say na mangguluh do halak na porsaya ibagas Tuhan ay maase bani panorang sogoton sanggah puho hita dingat kita maningon porsaya do hita bani nebata na bujur hubat taon jana maningon porsaya do hita hubani Tuhan Yesus marhitehon ni natotap kita mangguluh ibagas harosuh ni uhur ni amin martonggo mahita terima kasih bamu bapa marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus nadok padokon haganupan tonjan ni hurnami janah nadok patotapkon pangarapan nami bahasa ibagas anakmu Tuhan Yesus Kristus jupah do apoh-apoh ban nami jupah do guguh ban nami ase ibagas saganjang nyarion barang aha petongon naboy mambahin tonjan uhur nami marguguh kanami ibagas ham janah semonang hanami marhitihon ni pangurupion ni tondumu na marhorja ibagas uhur pikiran sonay age parguluhan nami terima kasih bamu bapa jalohama nami rapakon tonggo namion ibagas Kristus Yesus Tuhan nami amin oras mo bata ganupan salam sehat Tuhan makasomanihita.